Mitai Pangalama, KNA Kadar Singna, Mitai the Pau Pitoi Haibagi Charsta, Sining Sita Puram Lay. Pausi Asina Tazabayaba Mapamdagi, Narang Midang Funkiba report Amada, Bisnupur District Fagaksa Ikai Police Station na Kualiba. Kwakta Ward number 8 Tage, Masagi Chahi Kungatarelom Suraba, Mitai Pangal Nahama, Kuki National Army, KNA Kadar Singna Mitai the Pau, Tamtok Tamsinta Haibagi Charsta, Sining Sita Puram Lehaire. KNA Kadar Singna Tamthina Puram Labanaha Dugi Maming MD Hussein Kawe Kwakta Ward number 8 na Kwanba Folzang Kaitelgi area da Laibani Haire Aduga Mahaku Puram Liba Mapamadusu Mahang Ladiba Mapamadugi Manakta ni Haire Soglaba Hussein Hospital da Pukatuna Laika Narudabade Makway na Putsay Bani Haiba Kanglaglagan Haiduna Hospital da Layang Magi Mahutta Makway Masana Layang Le Tawdok Asigi Matang da Police na case Lakwat Palaitri Haire Jamadar Kunmari Laubagi recruitment Athubada Loisin Biyo Manipur Langaki Home Department na order talk to na Tara Suba Masung Taramathoy Suba IRBG Jamadar Kunmari Laubagi recruitment ado Written Loiraga Lep to na Lady Base Athuba Matamda Biva Bosi Tawduna Loisin Biyo Haina Recruitment asige written test may paglaba candidate sing na Langaki Pungning Sing Silagle